Hvala puno, hvala stand-up Adria Awardsima, hvala vama što ste došli, zadovoljstvo mi je biti ovdje, zadovoljstvo mi je primiti nagradu. Dolazim iz Hrvatske, iz Zagreba i prije puta krenemo do auta i na putu do auta dođem do stupa na kojem stoji oglas. I na oglasu piše: band traži bubnjara s opremom i prostorom za sviranje, gitaristu i basistu. Znači imaju pjevača je. I dolje piše kao samo ozbiljne ponude. Odmah sam ja dao svoj oglas ispod toga, direktor traži uhodanu firmu s prostorom i proizvodnjom. Ne zvat prije 12, spavam je. Ne, isto čitam oglase za ove nekretnine i čitam oglas za kuću. I kaže, shvatio sam da je greška, ali oglas kaže: prodajem kuću 5000 kilometara od Kratova. Rekao, taj čovjek ili stvarno mrzi Kratovo do te mjere da se tek na 5000 kilometara udaljenosti osjeća ugodno, ili mu je Kratovo centar svijeta. Di ti je kuća? Pa 5000 kilometara od Kratova. Pa. Volim gledat vremensku prognozu da bi znao kako se obučem. I da bi uopće došao do vremenske prognoze moram prvo istrpiti cijele vijesti gdje mi uvjeravaju da je sve super, nema nekakvih problema. Onda moram istrpiti sport gdje mi uvjeravaju da je Hrvatska sportska velesila, jer je neki naš skijaš osvojio fenomenalno 56. mjesto. Jer da mi voditelj vijesti nije rekao da je to fenomenalno 56. mjesto, ja bi mislio da je to 56. mjesto. Od 60, jer su 4 pala. I sad završi i to i dođe vremenska prognoza, pojavi mi se meteorolog, sav sređen u dijelu s kravatom, mislim čovjek je profesionalac, zna šta radi, i krene on kao: područje ciklone, anticiklone, visinskog tlaka. Rekao, pojma nemamo o čemu ti pričaš. Ja sam htio neke informacije o vremenu, šta je ovo? On ne bi ni objasnio, ko ne zna šta su ciklone i anticiklone, te ne mora gledati vremensku prognozu. 61. kad smo počeli emitiranje smo objasnili, što ću vam ja sad svaki dan objašnjavati šta su ciklone i anticiklone, neću, Rekao, dobro, ne znam šta je, gledam dalje, sljedeća stvar, još važnija, kao: hladna fronta bit će na sjeveru Europe. Rekao, to je dobro za znat, ako živiš na sjeveru Europe. A čisto sumnjam da ovi na sjeveru Europe idu: Isaksone, daj se malo toplije obuci, kaže ovi na HRT-u da će hladna fronta kod nas. Rekao, dobro, završi i to i dođe onaj dio kao: kakvo nas vrijeme očekuje sutra? I pojavi se on i kaže: bit će sunčano, ako u međuvremenu ne padne kiša. Jevi ga, kao, kak radi tu vremensku prognozu? Izađe na prozor prije emitiranja kao: neće biti kiše, makar nisam siguran, I onda najbolji dio, kad se pojavi ispred one mape zemlje, kad je nacrtana je zemlja i onda nacrtana je mapa i onda gore na toj mapi je nacrtan oblak, iza oblaka je sunce, ispod oblaka pada kiša, pored toga je pahulja snijega i dole onak magla. I od 0 do 30, jebi ga, kao. 0 teško da će biti, 30 nije nikad u ovo doba godine. Ne, ali najbolje mi je sad, u zadnje vrijeme, u vremenskoj prognozi imaju dio u kojem pričaju kako je vrijeme bilo taj dan. Kao, danas je bilo sunčano. Rekao, pa da si mi jučer to najavio, bi se ja danas taki obukao. Najžalostnije da je to jedini točan dio u cijeloj prognozi. Ne, da, hvala na pokušaju, hvala. Ne, kažu često da sam agresivan, da sam konfliktan, ali mislim si kak ne bi bio. Idem neki dan kod ove doktorice, idem po jednu jedinu uputnicu, uđem u čekaonicu i uđem unutra, dođem pola sata ranije da bi bio prvi, uđem unutra i unutra već sjedi jedna gospođa. I rekao, dobro, kad si ti došla? Ali dobro, ona sjedi unutra i sad sjednem, tek šta sam sjeo, nisam ni sjeo, ulazi druga gospođa i kao: ona je bila prije mene, ali otišla doma nešto pojest. Rekao, koji dio u čekaonica ti nije jasan?
Ali vidim da je Roki stiče, rekao, jebi se odi prije mene, znaš ono. Tek što je ona sjela, nije ni ona sjela, lazi još jedna gospođa i kao, i ona je bila prije mene, ali otišla nešto na poštu obavit. Znaš, rekao da, bio sam ja tu u petak, ali sam otišao doma prek vikenda, jeba, znaš ono. Hvala. Sad jednom mjesečno ulazim u čekaonicu, evo me, znaš, ako trebam ići taj mjesec, ono. Ne, ali isto užasno me smetaju ljudi koji šeću pse. Ja imam psa, šetam psa, ali kad god prema meni ide neko s drugim psom, uvijek pita jel dečko, jel cura da se psi ne potuku. Na 10 metara od mene dođe čovjek sa psom i pita me kao, jel cura? I ono kao, nije. Nego? Rekao, ne znam, pogađaj, evo, da, no. Jel bi koristilo da ti kažem? Znaš, on ne djeluje mi, evo, znaš kao. Ne, ali isto užasno mi ide na živce ljudi u bankama, dođem u banku, stanem u red ko svi ljudi i gore piše kao invalidi, roditelji s malom djecom i trudnice imaju prednost. Rekao, dobro, nema problema, stojim u redu, iza mene dođe žena s kćerkom, kćerka ima 25 godina, mala faks završila, i budala sa šaltera dođe kao, odite kao vi, gospođo, roditelji s malom djecom imaju prednost. Rekao, da sam znao, bi ja starog poveo, jebate, znaš on? To je, to je jedina situacija u kojoj mi dođe da odem ispred banke mamit malu djecu s čokoladom, znaš go, odi mi ljudi, evo, znaš go, to će biti naša tajna, znaš go, ne moraš me po penisu dirati, idemo u banku u red stajati, znaš go, to mi je važnije, jebo, znaš. Kako ste? Jeste dobro? Odlično. Dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske, niko nije savršen i Inače dolazim iz Varaždina, preselio sam se u Zagreb, živim 5 godina u Zagrebu, znači preselio sam se od roditelja. To je veliki uspjeh kod nas, to je veliki uspjeh kad se makneš od svojih roditelja. Je li ima ovdje neko da živi sa roditeljima, neka zapljesne? To je taj težak aplauz, kao da, mama još kuha doma, da. Ali uživajte još kad stignete, meni fale moji roditelji, fale mi one situacije, ja vjerujem da proživljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. I onda vidite da je prezime slično sa vama, ok, možda je. Vadiš ključeve, treba ti 15-20 minuta da pogodiš onu vražju bravu, otvaraš vrata, ideš kroz hodnik, pokušavaš biti što tiši, a zvučiš ko horda divljih slonova da prolazi. U tom trenutku otvaraju se vrata od spavače, izlazi van mama, stisnuta ko suvuljaga bulje oka. Ima još onaj reljef od posteljine na faci kako je ostao. I kao i gledate, kao, koliko je to sati kad se to dolazi doma? Pogledaj se kako izgledaš. Ja da se pogledam kako izgledam, pogledaj sebe kako izgledaš, monstrume jedan. Tata, jesi to ti možda? Ja ne znam. Jo. I najluđa osoba u familiji, moj deda. Ja kod njega u Zagorju spremam se za van, a u Zagorju nemate nigdje ići za van, išao sam u šumu i pita me deda kao, Gorane, kamo ideš? Ja rekao, deda, pusti me, idem van. I on, ne, sim odi, posluhni me. Ovi tvoji mladi vani, oni ti se alkoholiziradu, drogiradu, jebedu po parku i to tak bez kondoma s golim tak matara. Goran, tebi se vani svašta može desiti, zato ti ja lepo velim, ostani sa mnom doma. I možete pretpostaviti, stalno sam bio sa dedom doma, deda i ja smo pušili i gledali smo televiziju i pretpostavljam da je kod vas isto. Bilo šta, ja se jako ljutim na reklame zato što nikada nisu realne, nikada niti jedna reklama nije realna. Evo za primjer, WC papir. Nikad u niti jednoj reklami za WC papir niko ne sere. To mi je full bitno. Hoću vidjeti neko kako se posore i reći, kako će sad očistiti ovo, evo, da čekaj. I kad očisti to je to, kupit će taj WC papir. Nikad nije tako. Ne znam da li ste gledali onu reklamu Zeva, Ceva, ne znam točno kako se to izgovara. Žena po stanu traži mačića. I rekao, dobro, možda mačić sere, znaš, neka čudna reklama.
Dao sam im šansu i sad ona hoda po stanu, traži Mačića i sad nađe Mačića u WC-u, mali spava na WC papiru. Koga briga? I šta to točno znači? Ako je mekano Mačiću, bit će i vaše guzici. I ko briše guzicu mačkama? Ja ne razumijem više. Zbunjen sam. Znači, hoću realnu reklamu, hoću čovjeka koji isti ili veće konstitucije od mene, kako sjedi i sere. I to je to. Stvarno se štedio, nema glume, cijedi se niz njega, stvarno je gadno. I sad uzima WC papir, briše guzicu, baca u školjku, to ne trebamo vidjeti. Sad uzima drugu turu papira. To me zanima, koliko ga je nabrao? Ja uzmem 3, presavinem na 1,5, taman da ne probijem prstom, koliko puta se desilo. Znači, uzima, briše, okreće prema kameri, savršeno čisto, i onda se još osloni na to. Znači, tako hoću da su realne reklame, bilo koje reklame. A da malo pričamo o baki. Baka je luda, baka uzima heroin i Ne, ali svaka baka je nas učila neke stvari kada smo bili djeca. Sigurno su vas učile one praznovjerne stvari. Znate ono kad je kazaljka na satu, kazaljka, strelka na stelki, jel znate za to? Onda to znači da neko misli na tebe, znate za to? I sad, to je simpatično, ali nije istinito. Nije se desilo u 1,5, strelka na strelki, sad su svi kao, svi uvijek imaju jedno te isto kao, ko sam to misli na mene, ko je to? Nikada se nije desilo da je zazvonio mobitel, ti si kao, molim, javiš se na telefon i čuš s druge strane kao, hej, to sam ja, da, mislim na tebe, da, želim biti s tobom do kraja života. I to se nikad nikome nije desilo. Onda ima još jedna stvar, a to je, ne znam da li ste čuli za to, ako pripalite cigaretu na svijeći, onda umre jedan mornar. Jeste čuli za to? Ja to stvarno smatram kao zajebanci, u društvu sam i kao idem pripaliti cigaretu na svijeći i nekom ide kao, nemoj ubit ćeš mornare, ja sam kao, boli me kurac, daj mi svijeću. A neki ljudi su stvarno ozbiljni oko toga, kao, ja u društvu idem pripaliti cigaretu i neka cura kao, hej, nemoj radit to, moj je dečko mornar. I misli si, zašto ti je dečko išao za mornara ako zna da postoji šansa da će umrijeti ako neko pripali jebenu cigaretu na svijeći? Ja bih rekao, jebe što ne idem.